ibitabo byinshi n'izindi nyandiko z'amateka zivuga ko ibikorwa bikomeye by'ivangura rishingiye ku ruhu ryabaye muri Afurika y'Epfo byabaye kuva mu 1948 birangira mu 1991. Byararangiye niko bavuga. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1865 nyuma y'intambara yashyamiranyije igice cya Amerika y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru hashingiye ku ikurwaho ry'ubucakara cyangwa se guerre de sécession cyangwa nanone guerre civile américaine, hakozwe impinduka mu itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika maze ubucakara bucibwa burundu. Biri mu mpinduka ya 13 y'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, 13e amendement. Mu 1875 abirabura bemerewe gutora muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, intambwe ya mbere yo kubimpamo kw'inzozi z'impirimbanyi y'uburenganzira bureshya ku bazungu n'abirabura, Martin Luther King. Ibi ntabwo byashimishije abahezanguni b'abazungu bari bagishaka ubucakara. Batashakaga kumva ko abazungu bagira uburenganzira bungana n'ubw'abirabura. Mu 1880 batoresheje amategeko yiswe Jim Crow yari agamije kwambura abirabura uburenganzira bwose bari barahawe. Hari inyandiko nyinshi zivuga ko ivangura nk'iri rishingiye ku ruhu by'umwihariko rikandamiza abirabura ryarangiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu 1968 ubwo hatorwaga amategeko nk'iryiswe Fair Housing Act ryakuyeho ibyiswe redlining, ariko gusumbanya ibiciro ku masoko hagati y'abirabura n'abazungu. Uburenganzira bwararinganijwe hose mu gihugu bigera ubwo mu 2009 umunyamerika ufite umubyeyi w'umunyafurika yatorewe kuyobora iki gihugu cy'igihangange mu isi. Ni byiza cyane kuba urwango hagati y'abirabura n'abazungu muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika rwamaze ibinyejana by'imyaka rwarageze aho rukarangira, ubu bakaba bumvikana cyane kandi babana mu mahoro. Wabifata ute uyu munsi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ahandi mu isi habaye hari umuryango mugari w'abazungu uharanira ko abazungu bahabwa uburenganzira buruta ubw'abirabura? Wabifata ute habaye hari abazungu benshi muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga ko ari amahano kubona abazungu baturanye n'abirabura bagasangira n'abirabura? Wabifata ute habaye hari amashyirahamwe y'abazungu bavuga ko abantu babiri badahuje uruhu ntaho bakwiye guhurira? Wabifata ute habaye hari itsinda ry'abazungu bavuga ko ari abanazi badakunda abirabura n'abayahudi? Wabifata ute muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika habaye hari umuryango mugari witwa Ku Klux Klan ugizwe n'abakristo baharanira uburenganzira bw'abazungu bwo kuba hejuru y'abandi bantu bose? Ikaze. Ku wa gatandatu ku itariki ya 12 z'ukwa munani mu 2017 mu mujyi wa Charlottesville muri Leta ya Virginia muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, amagana y'abazungu bahuriye mu miryango n'amashyirahamwe aharanira ubudahangarwa n'uburenganzira bw'uko abazungu bafatwa nk'abaruta abandi bantu bose babaho cyangwa supremacisme blanc. Bahuriye mu myigaragambyo yo kwamagana ibikorwa byatangijwe na leta zitandukanye muri Amerika byo gusenya ibibumbano by'abasirikare baharaniye ko ubucakara bugumaho. Mu isi hari imiryango irenga 900 igizwe n'abazungu bavuga ko batazigera bashyigikirana na rimwe igitekerezo cy'uko abazungu bagira uburenganzira bungana n'ubw'abandi bantu badafite uruhu rwera. Ni imitwe igizwe n'abantu bemera kandi batewe ishema no kwitwa ko bakora ivangura rishingiye ku ruhu. Umwe muri iyi mitwe cyangwa se imiryango uzwi cyane kandi duheruka kumva ni Ku Klux Klan. Uyu niwo wari uyoboye imyigaragambyo muri Charlottesville. Icyababyukirije mu mihanda ni umushinga wa Leta ya Virginia wo gukura mu mujyi wa Charlottesville ikibumbano cya General Robert Edward Lee. General Robert Lee ni umwe mu bakurambere b'abazungu batigeze bashimishwa no kuba ubucakara bwaravuyeho mu ntambara yashyamiranyije Amerika y'Amajyepfo n'iy'Amajyaruguru, guerre de sécession. General Lee yari ku ruhande rw'Amajyepfo, yarwanyaga bifuza kureshyeshya abazungu n'abirabura. Ubwo imyigaragambyo y'aba bazungu yabaga ku wa gatandatu, ku rundi ruhande amagana y'abazungu n'abirabura badashyigikiye ko abazungu bahabwa uburenganzira buruta ubw'abandi ndetse n'abadashyigikiye ivangura ruhu ryose nabo bateguye indi myigaragambyo ku rundi ruhande. Aya matsinda yombi yahuriye Charlottesville, baterana amabuye, baratukana, banakubitana inkoni kugeza ubwo ivoiture y'ikijuju yinjiraga mu kivunge cy'abigaragambyaga ku ruhande rw'abarwanya ivangura ruhu ku muvuduko munini cyane, igongo wigezeho wese yica umugore umwe, ikomeretsa abantu 20. Kuri vola James Alex Field Jr., umusore w'imyaka 20 uvuka hitwa Maumee muri Ohio.
yanditswe mu ishyaka ry'abarepublikani kandi yitabiraga kenshi ibikorwa by'itsinda Vanguard America, rimwe mu matsinda yamamaza akarwanira ubudahangarwa n'ubuhangange bw'abazungu ku bandi bantu. Dore uko ibi byose byatangiye. Mu kwezi kwa gatatu mu 1860 Abraham Lincoln yatorewe kuba perezida wa 16 wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iki gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika zari ziri mu bihe bikomeye by'ivangura rishingiye ku ruhu. Abirabura ntabwo bagiraga uburenganzira ubwo ari bwo bwose bugenerwa bene gihugu. Mu 1858 mu kiganiro mpaka cyo guhatanira umwanya w'ubusenateri ubwo yari ahanganye na Stephen Douglas, Abraham Lincoln yavuze ko yifuza ko ikwirakwira ry'ubucakara bw'abirabura rihagarara. Mu 1860 ubwo yatorerwaga kuba perezida, mbere y'uko arahira, leta zirindwi zo mu majyepfo zari zishyigikiye ko ubucakara bugumaho zahise zivuga ko zitamwemera nka perezida ndetse ko zikuye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uku kwiyomora ku zindi leta nibyo byiswe secession. Izi leta ziyomoye nizo ziswe Confederate States of America, mu gihe zo mu majyaruguru zemeye gutegekwa na Lincoln kandi zishyigikiye ko ubucakara buvaho zo zitwaga Union, abarwanyi bazo bakitwa Yankees. Ku itariki ya 12 z'ukwa kane mu 1861 leta zirindwi zo mu majyepfo ziyomoye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zateye ikigo cya gisirikare cya Fort Sumter cya leta za Union zo mu majyaruguru zashakaga ko ubucakara buvaho. Aha ni muri Charleston muri Caroline y'Amajyepfo. Mu kurwanya intambara, Abraham Lincoln yegeranije abasirikare b'abakorerabushake muri leta z'amajyaruguru zari zishyigikiye ko ubucakara buvaho. Izindi leta enye zahise ziyongera ku z'amajyepfo zitashakaga ko ubucakara buvaho. Mu burasirazuba, ku ruhande rw'abashyigikiye ko ubucakara bugumaho, ingabo zari ziyobowe na General Robert Edward Lee, muramwibuka. Ikurwaho ry'ikibumbano cye cya Charlottesville niryo ryateje imyigaragambyo ku itariki ya 12 z'ukwa munani. Uyu yatsinze ibitero byinshi ariko atsindwa icya Gettysburg mu ntangiriro z'umwaka wa 1863. Abakonfedere cyangwa se abazungu bari bashyigikiye ko ubucakara bugumaho bari bafite umurwa mukuru n'ibirindiro muri Richmond, ni muri Virginia. Iyi niyo ntambara yonyine yashyamiranyije abanyamerika hagati yabo. Guerre civile yarangiye ku itariki ya 9 z'ukwa kane mu 1865. Leta zo mu majyepfo z'abazungu bashyigikiye ubucakara zirayitsindwa. Roho zirenga 620 zatikiriye muri iyi ntambara. Kugeza uyu munsi, iyi niyo ntambara yahitanye abantu benshi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zarwanye ku butaka bwayo. Yashyize iherezo ku bucakara, iha ingufu ubutegetsi bwubatse mu buryo hari leta nyinshi zigenga ariko zifite umuyobozi umwe utuye i Washington mu nzu yitwa White House. Ku itariki ya 14 z'ukwa kane mu 1865, nyuma y'iminsi 5 yonyine intambara irangiye, Perezida Abraham Lincoln yishwe n'umuhanzi w'umukinnyi w'amakinamico John Wilkes Booth. Yari ashyigikiye uruhande rwa leta z'amajyepfo zari zimaze gutsindwa intambara. Lincoln ababaye perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika wishwe. Iyi ntabwo yari intsinzi ya leta z'amajyepfo zari zishyigikiye ubucakara, kuko nyuma y'urupfu rwe abasirikare benshi bakomeye bizi leta bishyize mu maboko y'igisirikare cy'amajyaruguru. Lincoln yari amaze gufatwa nk'intwari yategetse mu gihe cy'imyaka 5 Amerika yari yaracitsemo ibice. Gutsindwa kwa leta z'amajyepfo zishyigikiye ko ubucakara bugumaho kwatumye bamwe mu barwanye intambara ndetse na bamwe mu bazungu baba bo mu majyepfo na bamwe bo mu majyaruguru batigeze bashyigikira ko abirabura bahabwa uburenganzira nk'ubw'abazungu, bishyize hamwe bakora itsinda ritazigera na rimwe ryemera ko abazungu bagomba kubana n'abirabura cyangwa se ko bagomba kugira uburenganzira bungana. Ni itsinda ryitwa Ku Klux Klan. Uyu muryango cyangwa iri tsinda ryashinzwe mu ijoro ryo ku itariki ya 24 rishyiriye 25 z'ukwa 12 mu 1865. Ku Klux biva ku kilatini kuklos, bisobanura cercle, uruziga. Inyuma bongeyeho clan, bivuga ubwoko, ariko iyo clan aho kuyandika batangije ca ahubwo bashyiraho ka kugira ngo bigaragare neza, za ka eshatu zishoreranye. Ku Klux Klan ni umuryango watangijwe ugamije gukuraho uburenganzira bwose bwari bwarahawe abirabura, kuko kuri bo
abirabura ntabwo bashobora kureshya n'abazungu. Kuri bo isano iri hagati y'umwirabura n'umuzungu ishingiye ku mutware n'umucakara. Ni umuryango wiyita uwa gikristo ugamije gushyira mu bikorwa ibyanditswe byera muri Bibiliya. Mu itangiriro igice cya 9 kuva ku murongo wa 25 kugeza ku wa 27 haranditse hati, aravuga ati Kanana avumwe azaba umugaragu w'abagaragu kuri bene se, kandi ati Uwiteka himbazwe niwe Mana ya Shemu. Kanana abe umugaragu we, Imana yagure Yafeti abe mu mahema ya Shemu. Kanana abe umugaragu we. Ngiyi impamvu aba bazungu bavuga ko umuntu wakuyeho ubucakara ari umupagani mubi kandi bizamugeza mu muriro w'iteka. Ngiyi impamvu umuryango Ku Klux Klan n'indi irenga 900 ikorera hirya no hino mu isi yavutse. Kuva mu 1867 uyu muryango wayoborwaga na Nathan Bedford Forrest. Iki gihe wari waramaze kuba igisirikare kibanga giharanira ko abazungu bagira uburenganzira buruta bw'abirabura bakomoka ku bacakara b'Abanyafurika. Kuri bo Abanyaziya bakomoka ku bimukira b'Abayapani n'Abashinwa. Abarabu, Abanyamegizike n'abandi baturuka muri Amerika y'Amajyepfo nabo ntabwo bagomba kubana n'abazungu. Aba igihe kinini bicwaga n'abayoboke ba KKK cyangwa se Ku Klux Klan bakamanikwa ku biti. Ibi byahagaritswe mu 1871 ubwo itegeko rikuraho burundu KKK ryatorwaga na Kongere ya Amerika. Ivugururwa rya mbere ry'itegeko nshinga rya Amerika ryo mu 1787 riha abaturage ba Amerika uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo mu bwisanzure no gushinga amashyirahamwe bashaka. Uyu munsi Ku Klux Klan n'indi mitwe igendera ku matwara y'ubuhangange bw'abazungu, white supremacy, ndetse no ku bitekerezo by'abanazi no kuvangura hashingiwe ku ruhu iracyakorera muri Amerika. Abantu babarirwa mu bihumbi biri hagati ya 5 n'8 bari muri iyi mitwe. Dore uko Ku Klux Klan muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uyu munsi ikora. Abayoboke ba Ku Klux Klan n'indi miryango iharanira ko uburenganzira bw'abazungu butareshyeshywa n'ubw'abirabura. Inkuru mbi baheruka kumva ndetse bamwe muri bo batazapfa kwibagirwa yabaye ku itariki ya 20 z'ukwa 9 mu 2009. Iki gihe amamiliyoni y'Abanyamerika bishimiraga kurahira kwa perezida wa mbere wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ufite inkomoko muri Afurika. Kuri twe n'abandi benshi Barack Obama muri Maison Blanche cyari ikimenyetso cy'ubwiyunge mu birebana n'ivangura rishingiye ku ruhu. Ubwiyunge kuri bose, nako kuri hafi ya bose, kuko hagati mu kivunge cy'ibihumbi by'abantu bari bitabiriye umuhango w'irahira rya Obama, itsinda ry'abantu bafite ibyapa biriho amafoto ya Barack Obama afite amahembe barimo basakuza bamwita shitani, ikibi, antikrist hagati mu kivunge cy'abantu imbere y'umukuru w'igihugu. Uyu mupolisi umunyamakuru yaramubajije impamvu baretse aba bantu bagatuka umukuru w'igihugu. N'uburenganzira bwabo mu izina ry'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo. Iki nicyo gituma igihugu cyacu ariho hantu heza ho gutura. Habarwa ibitero birenga 5 byaburijwemo bigamije guhitana Perezida Barack Obama bibereye ku butaka bwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Aba barimo kuvuga ngo white power, ubutegetsi bw'abazungu. Ni imyigaragambyo igiba hirya no hino muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bamwe mu bazungu kavukire bambaye imyambaro iteye ubwoba ihisha amasura yabo, amakanzu agera ku birenge hariho ibimenyetso by'imisaraba, bakora ibimenyetso by'abanazi, bafite imiriro kandi batwika imisaraba. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika hari uduce nka Springfield muri Missouri, umujyi muto w'abaturage 3,000 biganjemo abazungu. Hano umubare munini w'abahatuye ni abanyamuryango bumwe mu miryango ishyigikiye abanazi ikomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, MSN, Mouvement National Socialiste. Ibimenyetso by'abanazi nka croix gammée cyangwa se indamukanyo ya Hitler, hano byose biremewe mu izina ry'ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo no kwishyira hamwe, bakarengerwa n'ivugururwa rya mbere ry'itegeko nshinga rya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Premier Amendment. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika icyaha cyo guhamagarira abantu urwango ntabwo kibaho. Muri Springfield, Perezida Barack Obama akiri perezida bumvaga ko nta burenganzira bakigira. Uyu munsi dufite perezida w'umwirabura ku butegetsi. Kuva yajyaho buri wese afite uburenganzira usibye twebwe.
ikintu cyose wakora haba hari abantu bagutunga urutoki ugakurikiranwa niyo kaba ari akantu gato cyane. abana bo mu mashuri abanza i Springfield baba baramaze gutozwa ibikwiye n'ibidakwiye mu mibanire. Brownwin afite imyaka 12. iyo umubajije niba akora ivangura rishingiye ku ruhu, uko niko agusubiza: nibyo, nkora ivangura rishingiye ku ruhu. Kuvangura ntabwo bivuze ko tudakunda abirabura, ahubwo nuko tutabashaka hano. Ntabwo dushaka ko bivanga mu bwoko bwacu. Imana ntabwo yaremye abantu b'amabara y'uruhu atandukanye kugira ngo bihuze, ni nk'uko n'inyamaswa zibigenza. Imparage n'inzovu ntabwo bishobora kuba hamwe. Niba Imana itarashatse ko ibyo bibaho ku nyamaswa, rero nta nubwo bigomba kubaho ku bantu. mu mateka amatsinda y'abazungu b'abahezanguni baharanira ko abazungu bafatwa nk'abari hejuru y'abandi bantu yabayeho igihe kinini kandi akomeye mu majyepfo y'Amerika. Aha niho hari ibirindiro by'abakristo b'abanationaliste batigeze bashaka ko ubucakara buvaho. Harrison muri Arkansas ni agace bita Ceinture Biblique de l'Amérique, urufatiro rwa Bibiliya kuri Amerika. Mu mihanda nta mwirabura mwahahurira. Abanyamerika bafite inkomoko muri Afurika bose bahirukanwe iki kinyejana kigitangira. Abaturage ba Harrison ni abazungu ku kigero cya 99%. Birumvikana aka ni agace gatagatifu kuri Ku Klux Klan. Abaturage ba hano ntabwo bohereza abana babo mu mashuri. Ababyeyi babo babigishiriza mu ngo kuko bavuga ko ibitabo byo mu nteganyanyigisho ya leta byose birimo amateka agoretse adaha agaciro abazungu ahubwo azamura abirabura. Jeffrey Scope ni umuyobozi wa MSN, Mouvement National Socialiste, muri Harrison. Abakurambere bacu nka George Washington, Thomas Jefferson cyangwa Benjamin Franklin bari abagabo b'intwari twese twashoboraga kwigiraho. Uyu munsi mu bitabo byacu by'amateka ntibavugwaho na gato kuko basimbujwe umukomuniste Martin Luther King n'umucunguzi Barack Obama. Abirabura bafite ishema kandi barishimye mu gihe twe turi kugenda tuba abanyamuke mu buryo bwihuse, kandi ibyo byose biterwa n'abimukira ndetse n'imipaka yacu irangaye. Niyo mpamvu hari umubare munini muri bo bumvise basubijwe ubwo Perezida Donald Trump yavugaga ko azakaza amategeko akumira abimukira ku butaka bwa Amerika. Uyu munsi Ku Klux Klan iyobowe na Pasteur Thomas Robb kuva mu 1989 bamwita Grand Magister. Aha aravuga ijambo mu nteko rusange ngarukamwaka. Ni ikoraniro ry'abanyamuryango rikomeye kurusha andi kandi ririmo ivangura kurusha andi yose. Ubukungu burakomeza kugenda nabi. Leta iyobowe n'abirabura nta na rimwe yigeze ikora ibintu bizima. Igihe kirageze ngo dufate inshingano. Twese nibura tugomba kugerageza buri wese akabona uburenganzira bwo gutunga imbunda. Ubu tuvugana hari indege zuzuye amatoni y'imiceri n'ibishyimbo arimo koherezwa mu byaro byose byo muri Afurika, kandi mwese murabizi uko tubagaburira niko bororoka. Buri munsi na buri saha amamiliyoni y'abanyamahanga binjira mu gihugu cyacu. Twe dufite ibintu batazigera bagira usibye kuza iwacu bakabitwiba. Ntabwo bumva uburyo uyu munsi abazungu bagomba kubira icyuya bakora kugira ngo babeho, mu gihe abirabura bakabaye aribo bakorera abazungu. Etat-major y'ibanga ya Ku Klux Klan iba ku birometero 30 mu majyaruguru y'umujyi wa Harrison muri Arkansas. Ku cyicaro hamanitse amabendera ya za leta zose basaba ko zabiza abazungu gusa, ntihagire umwirabura uhakandagira ataje mu kazi k'ubucakara. Ziganjemo iziyomoye kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu ntambara yo gukuraho ubucakara, Secession War. Abanyamuryango bambara impuzankano y'ishati y'umweru, kravate y'umukara, ariko ku ishati hakabaho ikimenyetso cya Ku Klux Klan. Ni uruziga rw'umutuku rurimo inyuguti enye za K zifatanye ku buryo zikora umusaraba. Hagati hakabamo akadomo k'umutuku nk'ikimenyetso cy'amaraso ya Yezu Kristo. Usibye aya mashati, abanyamuryango ba KKK bajya bambara amakanzu y'umweru agera ku birenge, afite ingofero cyangwa capuche nka zimwe ziba kuri imwe mu mipira y'imbeho, ariko zikaba zifite agasongero kandi zipfutse isura yose usibye amaso abiri yonyine. Buri mwaka iyo hasozwe inteko rusange y'abanyamuryango, buri wese muri bo asubiramo indahiro n'intego y'umuryango Ku Klux Klan. Nitwa Ian P. Cannon. Iteka ryose nzaba indahemuka ku Mana, kuri Yezu Kristo, ku muryango wanjye, ku idini rya Yezu Kristo,
ku barwanyi b'ubwoko bwacu no ku bafite uruhu rwera. White power. Iyi white power bayivuga bakoze bya bimenyetso by'abanazi. Agahinda bafite gakomeye ni ukuba Amerika yarigeze kuyoborwa n'umuntu ukomoka ku muzungu n'umwirabura. Kuri bo kuba umumetisi cyangwa se imvange y'umuzungu n'umwirabura ni icyaha kitababarirwa. Mu ndimi z'amahanga ikintu kibi cyane kirenze ibyo abantu bakwifuza cyitwa abominable. Kuri bo kuba Amerika yarigeze kuyoborwa n'umumetisi witwa Obama biri abominable. Kuri njyewe ni ishyano ryaguye, biri abominable. Obama ni umumetisi kandi Imana ntabwo yigeze ishaka ko ikintu nk'icyo kibaho. Ntabwo Imana yigeze ishaka ko ubwoko bubiri bwihuza ngo bureme ubwa gatatu. Ni ikiremwa Imana itigeze yifuza ko kibaho. Ni David, avuka muri Caroline y'Amajyaruguru, ashinzwe ibyo kwinjiza urubyiruko muri Ku Klux Klan. Hari abahanga mu by'imibanire bavuga ko Ku Klux Klan ari ryo tsinda rikomeye rishingiye ku rwango Leta Zunze Ubumwe za Amerika zagize kuva zabaho. Gutorwa kwa Perezida Barack Obama n'ubwiyongere bw'abimukira bava muri Afurika no muri Amerika y'Amajyepfo nibyo byongereye imiryango n'amatsinda adashyigikiye guhuza imico no kuringanira kw'abazungu n'abandi bantu by'umwihariko abirabura. Mu bihumbi 2000 muri Amerika hari imiryango nk'iyi 600 yonyine, ariko Barack Obama akimara gutorwa iyi miryango yahise iba 920. Thomas Robb uyobora Ku Klux Klan uyu munsi aramutse atorewe kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakora ibikorwa bigamije gusubiza abazungu kavukire bo muri Amerika agaciro kabo, abimukira n'abakabashyiraho bakagombye kuba bari uyu munsi. Ndamutse mbaye perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ikintu cya mbere nakora no gufunga imipaka. Hanyuma nkategeka ko abimukira bose batujuje ibisabwa birukanwa mu gihugu. Gusa ikibazo nuko ari amamiliyoni menshi. Ni miliyoni 12. Dusubira inyuma gato. Kuwa gatandatu ku itariki ya 12 z'ukwa munani mu 2017 amagana y'abayoboke b'imiryango iharanira ko abazungu bafatwa nk'abantu baruta abandi baramukiye mu mihanda ya Charlottesville muri leta ya Virginia. Impamvu abagize inama y'umujyi wa Charlottesville bari batangije umushinga wo kwiga ku buryo bakura muri uwo mujyi ikibumbano cy'umugeneral warwanye mu ntambara yashyamiranyije abanyamerika bapfa gukuraho cyangwa se kugumishaho ubucakara mu 1860, guerre de sécession. Izina ry'umusirikare General Robert Edward Lee. Kuba white supremacist cyangwa se abazungu barimo Ku Klux Klan n'indi miryango y'ivangura, General Lee ni intwari yarwaniye ko ubucakara bugumaho mu gihe ku barwanya ivangura yabaye ikigwari. Ngiyi impamvu yakuruye imyigaragambyo yo kuwa 12. Ku rundi ruhande abadashyigikiye ivangura rishingiye ku ruhu bigaragambyaga basaba ko icyo kibumbano kivaho. Haniho havuye urupfu rw'umuntu wagongeshejwe imodoka. Kuwa kabiri ku itariki ya 15 z'ukwezi kwa munani mu 2017 Perezida Donald John Trump yabwiye abanyamerika ko urwango n'ivanguramoko nta mwanya bifite muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ariko avuga ko impande zombi zahanganye mu myigaragambyo ya Charlottesville ari zo kugawa kuko bose babikoreshwaga n'urwango. Biriya bintu narabikurikiranye cyane kurusha benshi muri mwe. Ku ruhande rumwe hari itsinda ry'abantu babi, ariko no ku rundi ruhande naho hari abandi babi cyane, ariko nta muntu n'umwe ushaka kubivuga gutyo. Nge ndabivuze rero, ngewe namaganye ririya tsinda ry'abagendera ku matwara y'abanazi, ariko ntabwo bivuze ko bariya bose bagendera kuri ayo matwara, kandi ntabwo bose baharanira ubudahangarwa bw'abazungu. Bariya abantu bigaragambya bamagana ikurwaho ry'ikibumbano cya General Robert Lee. None niba muri iki cyumweru bakweho ikibumbano cya Robert Lee, ndibaza niba mu cyumweru gitaha batazakuraho icya George Washington hagakurikiraho icya Thomas Jefferson. Aya ni amagambo yashimishije bwana David Duke. David Ernest Duke ni umushingamategeko muri leta ya Louisiana. Ni umwe mu baharanira ko abazungu badakwiye kubana n'abandi bantu birindi bara ry'uruhu, cyane cyane iryirabura. Ahakana jenoside yakorewe abayahudi kandi akarwanya ko abayahudi bakomeza guhabwa imyanya y'ubuyobozi. Arwanya ko hari abimukira batura muri Amerika kandi ntabwo ashyigikiye ko Amerika yakomeza gutanga inkunga ku bihugu by'amahanga cyane cyane ibya Afurika. Nyuma y'ijambo rya Perezida Donald Trump, bwana Duke yanditse ku rukuta rwe rwa Twitter ati: "Urakoze nyakubahwa Trump,
ku bunyangamugayo bwawe n'umurava wo kuvuga ukuri. undi mubare w'abateguye imyigaragambyo ya Charlottesville bashimiye Perezida Trump kuko yavugishije ukuri kandi akirinda kubogama nk'uko bamwe mu baperezida bamubanjirije bashoboraga kubikora. Kuri iyi ngingo, ku rundi ruhande, Perezida Barack Hussein Obama ku rukuta rwe rwa Twitter yasubiyemo amagambo ya Nelson Madiba Mandela: nta muntu n'umwe wavutse yanga undi kubera ibara ry'uruhu rwe, amateka ye cyangwa se idini rye.